niba ufite umutima woroshye ukaba udakunda inkuru zikakaye zishobora kuguca intege bigenanye n'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndakwingenze wikurikira iyi article. Mwihangane, murabona ko muri iyi minsi ibintu bikomeje kuba bibi cyane. AFC M23 iragerageza gukora operasiyo ziremereye cyane, ariko nyinshi ziri guswata. Uko niko kuri kubiri kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mwihangane, twe tumaze iminsi twibaza byinshi kubera iki AFC M23 iri kwamburwa ibice bikabatombe ku ruhande rwa koalisiyo ya leta ya Congo FARDC. No kuri urugamba rugeza ahantu umwana arira nyina niyumve. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Congo, icy'u Burundi, Special Force ya Tanzania, abacanshuro wazalendo birasa nkaho bafite ijambo kuri AFC M23. Koalisiyo iri kugaba ibitero bitandatu, nibura ibitero bibiri bigahanagurwa neza, ariko bitatu bikagera kuri target. Ibikubwira ko urugamba rukomeje kuba rubi cyane. Niba buri wese yaba yarakurikiranye amagambo ya Colonel Lugabo Fidel wo muri twirwaneho MRDP n'abari muri koalisiyo ya AFC M23, wumvise neza ibyo yasobanuye ko drone nyinshi ziri kuza mu kirere kigenzurwa n'abari muri koalisiyo ya AFC M23 twirwaneho, yewe ko hari izo bari guhanura, ariko akubwira neza ko muri drone magana hari nk'icane bari gukuramo. Ibyo icyo nshaka kubabwira kandi mugomba kumva nuko drone iza kuri target, drone ibifite kamera, drone ibifite uyohereza, drone nino uri hasi gutaka, drone iri hejuru. Muri izi drone zigaba ibitero aba ari nto cyane, ku buryo tekereza nawe kugira target ku nyoni iri muri metero nka 200 hejuru yawe. Uratekereza mu gihe drone zaje ari nka 50 kandi zigambira ikintu kimwe, ntabwo wazirasaho ngo zibure kugukoramo agatendo gakomeye cyane. Bivuze ko muri kumva icyo nshaka kubabwira. Urugamba rurashaririye cyane rwose mu misozi miremire. Urugamba ruri habi cyane. Reka mbibutse gato, nababwiye inkuru ya Lieutenant General Jules Banza Mirambwe, umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Congo, waje i Bujumbura mu ibanga rikomeye na delegasiyo yazananye nayo. Hari n'abasirikare bavuye muri South Africa mu gisirikare cya SANDF, hari n'abasirikare bavuye Tanzania ndetse n'abo Burundi. Bivugwa ko harimo n'abigenzi muri FDR, ndetse bikanavuga ko hari intumwa y'abacanshuro muri inama itegura ibitero biremereye cyane indani muri iki gihugu cy'u Burundi, ibitero bigamije kwisubiza ibice bigenzurwa na AFC M23. Wama makuru yeru yagira ati, sinshaka kuvuga byinshi, ariko inama iri abajenerali barenze 5 kuri table y'uruziga ntabwo ari inama yoroshye. Ni inama ikomeye irimo gushaka uburyo bw'amayeri n'ibitende bishobora gukoreshwa kugira ngo AFC M23 itsindwe mu bice igenzura, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ariko mu gice gisatira Walikari. Akimara kumbwira ibi, naje kumenya amakuru akomeye cyane. Bivugwa ko M23 yaba yarabonye ko urugamba rutangiye kuba rubi cyane, isa nkaho yamaze kugambanirwa n'igisa nk'agahenge k'imirwano kamaze iminsi gahwihwiswa kakanatangazwa na Perezida wa Angola João Lourenço. Byavuzwe ko kari gutangira tariki 18 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, ariko bigasa nkaho ahubwo wari umunsi wo gutangirizaho ibitero bikomeye by'uruhande rwa koalisiyo. Impamvu mvuze gutyo mu byitondere gato, hari amakuru yakomeje kuvuga ko hari abasirikare n'ababwiye bitanze, n'ibyo koko ku ruhande rwa koalisiyo, mu gihe nabo bazi neza ko hari operasiyo z'inzego z'ubutasi zikomeje gukora kugira ngo harebwe ababa bari mo barashaka kwiyunga na AFC M23 muri iki gihe cy'urugamba rukomeye. Nicyo gihe cyo kwiyunga. Ibyo biri gukorwa mu rwego rwo kugira ngo mu gihe habayeho kubasunikira kure bitaba byabagora, ahubwo mu gihe bari muri nduma kwa ndume cyangwa se imirwano ya yindi biri umutsi ku wundi, aribwo baba shaka joininga. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Murabizi neza mu minsi ishize nababwira urupfu rwa Colonel umwe muri AFC M23 twirwaneho.
yatakaje ubuzima bwe arashweho na drone. Ariko uburinzi bwa koroneri akenshi buba buri hejuru ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni umuntu ukomeye cyane ku ntambara, ni umwe muri bakizigenza mu rugamba nk'uru nguru. Koroneri Gakufi yari asanzwe arwanira muri iyi misozi, ariko nyuma y'uko hari amakuru y'inzego z'ubutasi za AFC M23 amenyekanye ko umunsi barasaho uriya mukoroneri ari we wari tageti, ariko uburinzi bugashukwa nuko hari hamaze kuba mu ijoro bagasa nk'abagabanuka. Koroneri Gakufi abari bamutanze mu gihe drone yazaga, drone ibona ko uburinzi bworoshye cyane bishoboka kuba habayeho kwibeshya ko atariho koroneri ari. Ariko hari ikibazo cyari kimaze kuba, ahubwo bahita bamenya amakuru ko hari aho koroneri ari. Uko niko kujya gusibura uwo mukoroneri watakaje ubuzima bwe mu minsi ishize. Ibyo rero byatumye urugamba rwari rwatangiye n'ubundi guhindura isura mu buryo budasanzwe. Muri gatoyi bivuga ko ariho koroneri Gakufi yahise yerekeza kugira ngo ajye gutanga umusada ari kumwe na Kizigenza, umwe mu bakomando ba AFC 23 bakomeye. Koroneri Jimmy muramuzi cyane, uyu nguyu niba mumuzi, umwe mu bagabo wagaragaye ku mpaka cyane, habaho guhererekanya Generali Gakwerere wa FDLR hagati y'u Rwanda na Maa23 ku mpaka. Murabyibuka neza uriya mugabo w'ingofero y'urugara yitwa Koroneri Jimmy, uriya ni Kizigenza, ni umuhannyi wa nyawe. Biravuga ko aba bakoroneri bombi woherejwe muri Gatoyi kubera ko muri Gatoyi hari guturukayo ikindi kintu giteye ubwoba cyane kigambiriye kunetraliza iki cyerekezo. Birasa nkaho bagambiriye kujya gukuramo ikirombe cya Rubajya cyatanzwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ko nacyo kijya mu bigomba guhabwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko biragoye, amagambo yavuzwe nabo kurani rwa AFC 23 ko udashobora kugaba ikintu udafite mu biganza byawe. Byashoboka ko bashaka kugira ngo bahanetralize nibura bazabona umusada wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko byavuzwe ko binashoboka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gukora ubugambanyi kuri AFC 23, ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika igatanga umusada ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nubwo benshi bari kuvuga ko hari igihe bidashoboka kwaba ari ukwikina kw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikintu gikomeye rero mu misozi miremire, reka nkubwire, hari amakuru namaze kugwaho, ariko ni amakuru akomeye cyane. Biravuga ko kubera ukuntu urugamba rwari rumeze cyane, abari basanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba Maa23 bigenanye nuko yamaze kubona ko harimo abagambanyi, abo twavuga ko ari abo muri rwanaho cyane bari kuzamura ubugambanyi bwo gukomeza kuganira na bene wabo bari mu nkambi z'impunzi zitandukanye, baba bari imbere mu gihugu cy'u Burundi, yaba hari n'abanyamurenge bari indani mu mujyi wa Uvira, abitwa utugara, abagambanye kuri Twirwaneho. Biravugwa ko bamwe mu bana babo bari muri Twirwaneho baba bakomeza kubaha amakuru akomeza gutuma habaho kunesha AFC 23 Twirwaneho. Ndebutse ko mu ntambara yose ufite amakuru aba afite byose. Iyi ntambara rero irashaririye ku rwego rwa nyuma urushoboka, kugeza ubwo biri kuvuga ko AFC 23 Twirwaneho bafashe umwanzuro w'uko hagomba kuva abari basanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba muri iyi zone yose itukura y'imirwano, ngo hinjira abantu bashya badafitanye imikoranire iyo ari yo yose, hapangwe bundi bushya urugamba. Bikavuga ko ari nayo mpamvu AFC 23 iri kubona ko aricyo gisubizo nibura gishobora gutuma aka gace gatekana cyane. Mbibutse ko uburyo bw'ubwirinzi bwo bukomeje rwose gusa nkaho butagera ku musaruro w'100% kubera ko kugeza y'uburyo bw'ubwirinzi bahambaye cyane ari ikintu gikomeje kugorana. AFC 23 biravuga ko byanga bikunda mu gihe koko yakingizayo itsinda rishya ry'abakomando badasanzwe by'abari urugamba rugiye gutangira bundi bushya. Gusa bamwe mu basirikare b'u Burundi bongeye kwikomanga mu gatuza, ahubwo bavuga ko urugamba ruri kuborohera. Birashoboka ko iyo rotation iri gukorwa na AFC 23 Twirwaneho ariyo iri gutuma noneho ibintu bishobora kuba biri korohera coalition, ariko ari uburyo bwo kugira ngo nibura abarwanyi ba AFC 23 noneho bagire ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bivugwa ko abasore b'amakaski abo tuvuga special force ba AFC 23 aribo bari kwinjira mu ntambara, ariko umwe mu bampaye amakuru yagize ati abasore b'amakaski iyo batazi ibintu byari kuba bibi cyane.
abasirikare basanzwe uratekereza uburyo bari guhangana na unité spéciale zoherejwe n'u Burundi, za Tanzania, wongereho Hibu Special Force, wongereho Anaconda, wongereho les elephants nabo abacanshuro, birasa nk'ibiteye ubwoba cyane. Noneho utekereze n'abandi bicanyi bari muri uwo mugambi w'ubwicanyi mu misozi miremire. Rero kohereza abasore b'amakaske ni ikintu cy'ingenzi kandi gishobora nibura gutanga igisubizo kirambye ku gukemura ibibazo by'umutekano muke ndetse no gutsindwa kwa hato na hato muri iki cyerekezo. Aha niho nanamenye amakuru aremereye cyane avuga ko hari agace kitwa Kalingi kamaze gufatwa na FARDC, kuko AFC 23 twirwanaho bari bamaze kubona ko effective yaba ari ntoya cyane kandi haduyi afite ubushobozi buhambaye cyane. Aka gace gahita kabatombe ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bivugwa ko gusohoka kuri kuba cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba gushobora kuba ari uburyo bwo kugira ngo baramfuruse noneho umwanzi. Hari amakuru yavuze ko AFC 23 nayo yaba yatangiye gukora ibitendo nk'iby'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo bakoremo kugutega bya bisasu. Bibutse ko ku ruhande rwa AFC 23 harimo n'abasirikare b'u Burundi bivugwa ko baba baremeye kujoininga AFC 23 bakabazi gutega ibyo bisasu bya fagas, ku buryo nibyo biri kubabaza cyane uruhande rwa coalition. Nubwo amakuru ataraba menshi, birasa nkaho urugamba rukomeje kwerekeza iwa Ndabaga. Umwe mu bantu kandi bakomeye batanze amakuru yongeye kuvuga ibindi bintu biteye ubwoba, agira ati urugamba hano rugeze birasa nkaho ari ibintu biremereye cyane. Hakenewe umusada kuri AFC 23 kandi umusada w'imbaraga, kubera ko coalition bisa nkaho iri gucura umugambi uremereye cyane. Ari nayo mpamvu bivugwa ko mu cyerekezo cya Gatoyi hari naho hari gutangirizwa urundi rugambire noneho kubuza umutekano ibice bigenzurwa na AFC 23. Ne icyumvirizo gikomeye cyane kandi reka ninjire mu burengerazuba bwa Bukavu mu ishyamba rya Parike Nationale Kauzubiega. Igitangazamakuru cyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Actualité.cd cyavuze ko hari ibintu biri kubera muri iki cyerekezo. Nateye icyumvirizo gikomeye cyane kugira ngo menye n'iki cyaba kuba niba muri iki cyerekezo naho hatangiye intambara y'amagasa. Birashoboka ko urugamba rwatangiye gufata indi sura itandukanye n'uko abantu twari dutekereza ko intambara y'iki cyerekezo itangiye kuba mbi cyane. Amakuru y'ingenzi yavuye mu ishyamba rya Kauzubiega avuga ko hatangiye gusohokamo abo twavuga ko bari ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ari naho bivugwa ko AFC 23 yakucuranye n'abarwanyi mu mitwe ya Wazalendo. Bivugwa ko gukocorana nabo yaba ari uburyo bwo kongera gutangiza ibitero bigambiriye ngo kwisubiza ikibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru ingenzi akomeye cyane yageze hanze arasobanura ko kugerageza kwisubiza ikibuga cy'indege cya Kavumu aba sirikare bari kwande rwa coalition FARDC baturutse mu ishyamba rya Kauzubiega bishoboka, ariko ko bishobora kuzatwara igihe kubera ko AFC 23 yamaze gukora igisa nk'umukandara w'ubwirinzi ku bantu bashobora gusohoka mu ishyamba rya Parike Nationale Kauzubiega. Ariko kandi uko kurasana bikomeye cyane kongeye kuba hanze ishyamba rya Kauzubiega werekeza ku kibuga cy'indege cya Kavumu kongeye gutuma ibintu biba bibi cyane, kubera ko abaturage batuye muri ibi byerekezo muri territoire ya Kabare muri Kivu Amajyepfo bongeye kugira ubwoba bwinshi bajya kwisha, ndetse imirimo imwe n'imwe ikaba yafunze kuva mu gitondo kugeza ubwo amakuru ingenzi atugezeho mu kanya avuga ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Gusa ku rundi ruhande nagerageje gutera icyumvirizo gikomeye kugira ngo menye amwe mu makuru yangezeho. Yagiraga ati imirwano hagati ya Wazalendo na AFC 23 yahereye ubwo hari abarwanyi ba Wazalendo bari batatse amwe mu mavuriro mato basa nkaho bari kwiba imiti yo kuvura abagenzi babo bari bakocowe cyane. Kuva Katana werekeza Kavumu uri kumva ko ari urusaku rw'ibiturika bihambaye cyane muri Kavumu. Reka tuvuge ko ibintu bishobora kuza kwerekeza Ndabaga, ariko AFC 23 yafashe ikindi cyerekezo gishya cy'urugamba kandi bishobora kuza gusubira ku murongo. Birasa nkaho intambara iri kuba mbi cyane niba mu burengerazuba bwa Bukavu nayo ibintu byongeye gusubira iwa Ndabaga. None se kubera iki ibintu biri kuba gutya? Amwe mu bantu yambwiye ati
kwemera agahenge k'imirwano kwa AFC 23 no kwitwara nk'abapadiri ndetse nko kwitwara nka leta isanzwe ifite ubuzima gatozi cyangwa se ukwemerwa ku ruhando mpuzamahanga kwa AFC 23 kugira ngo bashake intsinzi nziza mu buryo bwa diplomasi ku ruhando mpuzamahanga birimo birabashyira habi. Nibakomeza kwitwararika muri ubu buryo baraza kubabazwa cyane. Aya ni amakuru akomeje kwerekana ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Hari amakuru y'ingenzi avuga ko AFC 23 yatakaje umusirikare umwe muri Gatoyi ndetse kandi ko bamaze kumwevakiwa cyangwa se kumukura ku mirongo y'imbere ku rugamba, mu gihe abo muri Haduyi ba coalition bari baryamira amajanja kugira ngo baze kumutega mbushi abari baraza kumutwara, ariko ko byarangiye AFC 23 ikuyemo abantu bari bakomeretse ndetse n'uyu wari watakaje ubuzima bwe. Gusa reka mubwire ko coalition yatakaje benshi cyane kandi abangaba batakaje ubuzima bwabo ndetse na casualty AFC 23 nayo itangiye guhandura baza kuba rokora. Ugendeye ku makuru ingenzi akomeje kugera hanze arivuga n'ukuri ni byinshi cyane bikomeye birakomeza kuvuga, turakomeza gucukumbura byose bigaruka ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Sande nezana intare za Sarambwe zubahwe, ibyo bamaze gukora byongeye kugaragaza ko bigambiriye iciza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru ya mbere yashyizwe hanze n'umunyamakuru Patrick Sira, umunyamakuru w'ikinyamakuru cy'abanyamerika Washington Post. Yabyanditse ku rukuta rwe rwa X agira ati, inyeshyamba z'abanyekongo ba AFC 23 bari guhangana n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bamaze kongera guta muri yombi abasirikare ba leta bagira ku 1,100, ariko ntabwo ari ukubata muri yombi bimwe bisanzwe, ahubwo ni uguhuza umugambi wari waracuzwe n'abari muri shene ifite aho ihuriye na ex-perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Joseph Kabila Kabange. Aya makuru ya Patrick Sela imara kuyumva byahise bituma nshaka kumenya ni igiki cyabaye ku buryo gitangazwa cyane n'umunyamakuru nk'uyu ukomeye w'umunyamerika. Icyo nahise mbona kandi gikomeye cyane nuko nahise mbona ko AFC 23 nyuma yuko mu minsi ishize mbabwiye kujoininga kumwe mu basirikare bakuru ba FARDC n'abasirikare baringa 200, ubu noneho hongeye kuba ikindi gitendo gikomeye cyane. Inshuro nyinshi byagiye bivugwa na bamwe mu basirikare bo bufise muri FARDC n'igisirikare cy'u Burundi ko M23 yamaze kujugunya virusi yo kubwira abasirikare mu gisirikare cya coalition ko bagomba gutera umugongo ubutegetsi bw'i Kinshasa. Amakuru yari amaze iminsi nena nababwiyeho nuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yari yaratanze amadolari agomba guhabwa abasirikare mu buryo bwo kubazamurira morali ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko bivugwa ko kuva mu bigo bya gisirikare yaba ikigo cya gisirikare cya Kamina yaba n'ikigo cya gisirikare kiri Lubumbashi hagiye haturuka abasirikare ubu bari mu ntambara muri Kivu y'Amajyepfo, bivugwa ko hagiye hinjiramo abasirikare ba M23, mbese abari muri politiki y'ubumwe bw'abanyekongo ya AFC 23. Abangaba bivugwa ko aribo AFC 23 yagiye inyuraho mu bihe bitandukanye kugira ngo bumbishe abandi bagenzi babo ko icyari igihe cyo kugira ngo batere umugongo ubutegetsi bubi buri Kinshasa buheza bamwe mu banyekongo. Ibi mu gihe byakomeje kubaho byakunze kuvuga ko hari imigambi imwe n'imwe na operasiyo zimwe na zimwe AFC 23 igenda imenye bivuzwe n'abasirikare bakuru n'abato mu gisirikare cya leta ndetse n'abandi bari muri coalition. Byagiye binavugwa ko hari abasirikare b'u Burundi bagiye bafatwa miri na M23 mu masaha make bakarekurwa bagasubira ku ruhande rw'ingabo za leta, ariko bakagenda n'isezerano ry'uko bagiye gukorera AFC 23 indani mu gisirikare cya leta. Murabizi neza ko byagiye bivugwa imbere mu gihugu cy'u Burundi ko hari abasirikare basubizwa imbere mu gihugu cy'u Burundi kubera ko baketsweho ubugambanyi no gukorana na AFC 23. Inkuru ya Patrick Sila yatumye tumenya amakuru y'ingenzi avuga ko uyu munsi
abasirikare barenga igihumbi ba koalisiyo biyunze kuri AFC23, ariko bivugwa neza ko hari abasirikare bakuru muri FARDC bari bakomeye ku butegetsi bwa Joseph Kabila Kabange baba baranyuzweho kugira ngo barusheho gushaka abasirikare b'intoranywa kandi bizera ko bashobora gukorana n'abaswahilifone kugira ngo hazabeho aho kubohoza ibice bya Katanga. Bivugwa ko kubohoza ibice bya Katanga biva ku kwiyunga kuri AFC23 ishobora kuzaba umusada mu gihe bakerekeza muri Tanganyika basohotse muri Kivu y'Amajyepfo. Bivugwa ko uyu munsi isaa 7:23 nibwo amakuru ya mbere yamenyekanye ko hari abasirikare bamaze kwiyunga kuri AFC23. Mbibutse ko hejuru mu misozi miremire nibure FARDC zifite abasirikare barenga 15,000. Amakuru ingenzi agira ati hari amakuru yuko hari hategetswe ko ibitero biraza gukorwa n'igisirikare cya koalisiyo yaba Batanzania bagomba kujya kuri artillery, yaba abasirikare Burundi bagomba kujya kuri infantry bari kumwe n'aba FRDC na Wazalendo, hakaba bacancuro bagomba kujya mu bitero byo mu kirere bagombaga kwataka ibice birimo AFC23 twirwaneho. Uko kwigabanya muri ibyo bice niko abasirikare bari ku ruhande rw'abari bari mu bitendo byo gukora uburyo bwo kujoininga AFC23 bafashe icyerekezo kimwe. Nta kindi cyari gukorwa kuko bari kumwe n'abandi basirikare batazi iby'uwo mugambi babarasheho babatera